obuturukushendekereza erizoba abiri ali omuntu w'amaani munonga omwihangeri abiri ali omuntu w'omugasho nk'izina lye ky'omugasho abiri ali omurwani abiri ali mama witu abiri ali omuntu omuzaire buzimazima kandi itwe kaba National Unity Platform twarwa omukyanga eki ekya Western Uganda ahabwokuba niwabire natukumbatira ali kutukorera emirimo yona nk'oku kumanya ekindi kwenda kuhamya n'okubahamiza mwena bali aha mama John Mutishogu tarizire mu NUP ahabw'ekinyumo tarizire ngo ayizire ambaga akija ahabw'ebigendererwa ebyabire nareba akija ahabw'okwenda mu Uganda eterere akija ahabw'okwenda mu Uganda ebase kutunga obusinge kandi abantu ba Uganda bagojere akija mu NUP ahabw'okuba nk'okubagambira yesterday ngu mama John atwire nako lyange ebintu bingi munonga nabwo nyuma abaziyo chairman lya polisi ya Uganda na government ya Museveni muhimukire munonga ekimukozere mu Rwanda ndiwa nongamba chairman nti kyebakoze jo kibadde kya buswavu nnyo mu government yabwe okutulemesa okungubagira mama Jole ngabo tubadde twaro omuntu witu mushabire hali anyamtyobola polisi ganga mujendo wa IGP wabene wabalizo obushoborozi ona tokuleba mukozere kumunonga icho ukabire no shawo kusasura wa government yani konka timza kutuma abakolyo omushiza mukuru okolya tumuka muhura ogangwa ibire sente za government abantu binjo abali mu myaka eji abakolire government mu positions ezindi nimukimanya no ulango ali musikandegi ngo hata ibirezi manya ibeza masiba ibezachi Mama Jole has died with a clean record wherever she went. And we really appreciate her. She gave her entire self to the party, to the cause, to the struggle for the country. Including, like I said yesterday, office hito mnubara, eyo mchizimbeche, awango kumrukumanya, tukajenda tuwajiza kutunga office handi, bule mwena atina, polisi neza kujizimbeche, abantu batina hostinga NUP nokuto abaja muntu basende zinga abamana ngwa noisha obabeya ngati baro business eri kwenda kuja obashashura rent then yenchakale tutanga painting bale wangu paint ne NUP badanga mwishe mtunje mtu aresende zani tuturu kubasa hostinga NUP konga mama Jole akatueleza kizimbeche ikija Makanising Street no office ya NUP eri omulubara ono ya government kongana bakujirangu kuli chona oine kwanza waza okwahe nango ona libo matemba kijaine nokulwana na at some point yashanga musikani bakakichinga yababuza bwati ya rwana nabo bajigura bamutemba kana ndakola skana mutogwe konga you can imagine wahika hokaleba abarwira abaru kubyama ahera iyo nibaro yagame iyo niyo rifaro erukira Western Uganda yon konka tukugira ngo twire sente kuno jangu yange tuyaboro okabire no jirangu kali konka sente ndibazikoze ki na urangu baliyo baziba ndibakura mti ya gas manya ndibakora ki ngati bagabira abantu sente abaroko waza kuringuriza kureba abali mu company ne oshanga nibo benyini bakamubejo company baba billions na billions abantu abatushoshoro mushoro babona banyangara ntabwo echo bijeno muntu yatugambira nibikuru munonga twena tuje turwana ihangalitu tubase kutunga busingi from South Africa so abantu bitu ba diaspora bekoziremo mulimo nibo bakozire bingi munonga aba NUP contributions zetu chapter ite ya Boston, ya Colorado, ya Minnesota, Ohio, Texas, New York, DMV, Vermont, Chicago, Washington State, Georgia, United Arab Emirates, Canada, UK chapter, nomchalo mulaba muita Juliet, mwebali munonga abantu ba diaspora omchange echi echa Western Uganda. Ahabokuba
nuwabire natukumbatira ali kutukolera emirimo yona ko kumanya ekintu kwenda kuhamya n'okubahamiza mwena balyaha mama John Buchogo talizire mwe NUP abo kinyumo talizire ngwayizira ambaga akija abo bigenderwa ebyabire nareba akija abo kwenda mu Uganda eterere akija abo kwenda mu Uganda ebase kutunga obusinge kandi abantu ba Uganda bagojere akija mu NUP abo kuba ngokubagambira yesterday nguma majore atwire nako rihange bintu biki munonga nabo nyuma abaziyo chairman ya polisi ya Uganda na government ya Museveni muhimu kire munonga kimukozera mu Rwanda ndi wano ngamba chairman nti kyebakoze jo kibade kya buswavu nyo mu government yabwe okutulemesa okungubagira mama jole ngabo tubade twaro omuntu witu mushabire hali anyamtyobola polisi ganga mujero wa IGP wabene wabalizo kushoborozi natokule wangu mukozire kumunonga icho ukabire no shawo kusasura wa government yani oka inza kutuma abakolyo omushiza mukuru okolya tumuka muhura hoga ngwa ibire sente za government abantu binjo abali mu myaka eji abakolire government mu positions ezindi nimuchimanya no ulango ali muskandeji ngo hata ibirezi manya ibeza masiba ibezachi Mama Jole has died with a clean record wherever she went, and we really appreciate her.